Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu našeg tutoriala. Danas ću vam pokazati kako da siječete neku sliku u Photoshopu. Znači uđete u Photoshop, kao što sam ja ovdje ušao, evo, i ubacite neku sliku. Evo ja ću malo zoomirat, ne valja slika, pa tako je to. Znači, možete vi još zoomirat, možete i Enter, držite Enter ovako i tu pritisnite. Pa sad sam ja ovo uradio, pa Ctrl+D, držite Enter i ovako možete, ali sad sam ja povećao sliku pa da to ne radi. Možete zoomirat, evo još malo zoomirat, evo. Onda idete prvo, drugo, treći, znači treći svojim ovdje, vidite. Znači ako piće vam uvijek ovako, samo klikajte desni, onda idete poligon, lasso tool. Onda idete odakle ovako hoćete. Evo idete ovako, ja ću ovako pola. Evo, ja ću ovako malo gume. I sad vi izaberete svoj dio koji hoćete, ja hoću samo ovaj ovdje dio hoću. Neću vam zadnji. Samo hoću taj dio. Evo ovako. A to morate precizno ako hoćete bude dobra slika. Evo ja ću tu i kada se pokaže ovdje kružić vidite. Evo ovdje pa, samo kliknete dva puta, ček. Ne smijete više puta klikćete, izvinite, morat ću vam ponovo. Znači tu sam brzaki. Pošto puno tu, ne smijete više puta, samo jednom kliknite. Ja, u mene radi dvoklik, evo vidite, pa sam slučajno. Evo vidite, tu sam ja zabilježio. Ako hoćete ponovo da to radite, pritisnite da izbrišete vrstu da hodaju i crtice, pritisnite Ctrl i slovo D. Ja to sad neću. Kad ste iskružili tu šta hoćete, tu sliku, možete odzoomirati, evo pokažem vidite. I pritisnite Ctrl plus J. I pokaže vam se ovdje novi layer, izbrišete ovaj background i izađe vam ovo. Evo vidite. Eto. Tu vam je ta slika. Znači možete sad svaku sliku. Ja ću ovo izbrisati, stvarno neću. Ajde babiš. Eto, nadam se da žele u ovoj epizodi, uživate u sljedećim epizodama, tutorijalima i do tad veliki pozdrav.